Dobar dan. Seriju videoklipova o veštačkoj inteligenciji počinjemo ovim današnjim pod nazivom Neke primjene veštačke inteligencije u svakodnevnom životu, nauci i medicini, za koje te primjene su nam poznate, a možda u većini slučajeva nismo svesni da je tu veliku ulogu odigrala veštačka inteligencija. Evo, kao primjer imamo da vi svaki dan možete otključavati svoj telefon prema poznavanju lika. To bez veštačke inteligencije ne bi moglo. Zatim, da se u vašoj elektronskoj pošti otkrije spam. Kada gledate neke strane novine ili neki strani članak, vi možete da imate prevod u realnom vremenu, prevod teksta. Normalno, taj prevod nije idealan, ali vam u mnogome pomaže. Recimo, ja vam dajem ovdje primjer, na engleskom more than 1030 experts call IE a force for good. A ovdje je taj bukvalni prevod na srpski jezik i on u mnogome može, bar kod nauke, da pomogne, a vi možete da prevod doterate da bude baš kako vi želite. Zatim smo se okrenuli informacijama koje su date u naučnim časopisima namenjenim za ljude iz oblasti nauke, informatike, matematike, kulture, umetnosti itd. I to je taj francuski časopis Komisarijata za atomsku energiju koji se naziva CLEFS. Ovdje je jedan broj tog časopisa bio posvećen veštačkoj inteligenciji. Ovdje je link za taj ceo časopis, ima 40 strana. Ja sam samo izvukao neke primjene u naučnim i tehnološkim oblastima. Recimo, možda se primjeni kod klimatskih promjena, zatim kod fizike elementarnih čestica, gdje su otkriveni osnovna struktura materije ne bi mogla da bude otkrivena tako sigurno i sa takvom bazom podataka da nije primenjena veštačka inteligencija. Zatim imamo astrofiziku, karakterizaciju galaksija prepoznavanjem slika, biologija, predviđenje struktura bioloških makromolekula, što je veoma bitno za farmaciju i praktično pravi revoluciju u farmaciji. Kod medicine možemo da pomenemo, pored niza drugih, ono što je novije, da se pokušava da se uspešnije istražuje Alzheimerova bolest, zatim rana identifikacija šizofrenije, rano otkrivanje raka dojke. Sad, da damo nekoliko primjera konkretnije. Za lakše razumevanje, recimo, veštačke inteligencije u otkrivanju Alzheimerove bolesti i kod šizofrenije, mi vam predlažemo da pogledate knjige Zenca nauka 5 i 7, u kojima smo dali, prevedene su delovi lekovi za centralni nervni sistem i kako razumeti mozak. I sad, tu su dati osnovni pojmovi o neuronu, sinapsi, neurotransmiterima, karakteristikama imidžinga pomoću anatomske magnetne rezonancije i pomoću funkcionalne magnetne rezonancije. Evo ovdje je jedan primjer kada istraživač analizira sliku funkcija mozga, ne sam mozak, nego funkcija mozga, dobijene pomoću funkcionalne magnetne rezonance. Evo to je, odakle smo uzeli tu sliku. Onda možete da nađete, mi vam predlažemo da pogledate niz videoklipova veštačka inteligencija u medicini. Evo tu je taj videoklip, a onda imate i niz drugih. Onda šta na primjer misli potpredsjednik Microsofta o budućnosti veštačke inteligencije i primjeni u medicini. Evo i tu dajemo taj niz videoklipova koje možete potražiti na Google. Kao zaključak, razmatrajući neke primjere primjene veštačke inteligencije, mi smo pokušali samo da ukažemo na važnost i koristi koje pružaju ekrani u podučavanju i učenju. Jer vi ovo ne možete da nađete još uvek, tek neke stvari nalazimo u knjigama, ali ovo najnovije koje se dešava ovog trenutka nalazimo na ekranima. Njihovim korišćenjem učenik, nastavnik i zainteresovani članovi društva su bar informisani o najnovijim naučnim tehnološkim dostignućima koja će oblikovati njihovu budućnost, a i oni mogu, neki od njih, da doprinose njenom kreiranju. Ovim se prevazilaze ograničenja formalnog obrazovanja u školi, gde zavisite od udžbenika i knjige, a dodatkom korišćenja ekrana vi možete da budete znatno informisaniji. Hvala na pažnji.